Төкүнен күндө көрөшүлөр бүгүн мен хека бу сака музейгер каралла сытар көмүү материалларын кытта битиндерим. Ол булырын бу хонунарга бу биги республика олуктактары бакта стибиттери болу. Интернет хитимигер бу өһөбүлүгө калат булулут ден. Антылак тегилге булулут хүрдәгә интерехине материал булыр. Ол калады ким бу бутти булакка бу алгаска отпуска тегер калеһдән бу СВО ветерана бу дойдутуар таккан хыннана хәддән оттур алагыр. Кустур алагы алгаска бу бут. Онна симе харабарта туохтааны көмүүген суук атыда. Суук туохтааны көмүү суук таккан чинчен көрүппүт. Сирин үйрөтөн көрүппүтүгөр. Бу араахата бу же онну быхылах диана алыппыт. Же оннута көстөр эте. То есть холобура холомо онно. Антон бу биге бу тохпут. Бу малы туспа көмөһүн дем ботак. Холор бу көннөрү бу тоққа хидерді. Кітчігі маңдық темір ейір күрдікка, оны тос ейірке қарғалан хаталылары бітті. Же егер турбута болу, же егер кестян турбуттар болу, оны 5 метр күрдік раққа қолу бұра. Онтан бұхи бұл тоқтаден хабағылы қоқпа қолайды. Қолу бұра айылға ұры бәйтін ұлан, ұры барда ойырының үйінен қалбы сиреті. Сабағылан күрдіққа әбетер таңалай сон кені болуын хөп. Ол әбетер бұл туғы атын таңас чаға болон сөп, бұл подвескалар. Ол күрдік арағыны әлбәқ интерехіней подвескалар көсті біттірі, таңыз подвескалары. Оның бұл көрібі күрдік ғандық үшөй бағайы рамбовидны бұл таңыз подвеската көсті бітті. Оны тағынан арағыны әлбәқ интерехіней үшігей подвескалы көсті біттірі. Ол бұра бұғандық bir olaq əməyə hamı interehine podveska ötən, olara bu 2 yılgı tabilatda arxaişnay podveska ola tangas kene. Ate bu anlık materiallar bu üçüydük ağa kultura tıgar üçüydük biller material bolurlar. Kömürlərə əlbəttə göstərçü bu uğratıda deyən alğaska bulu bolur. Ondan bu podveskаlardan uğratı bihəxə olus interehine bulular bağlılar. Холобура английские счетные жетоны. Bu arağına elbəxtik göstərçülər. Saqalar kulturalarga bastığıdın göstər material boğdaq. Saqalar bu keli omuktar, keli atıhıttar materialların tutalların olus öbülürlər. Olar mandık üçügey material bihəxə bu onlık göstən bir bide. Onda bu atın dağına haqalar bu kömbüylerin çinçi öğretiger bihəxə memandıq üçügey podveskalar ime göstərçülər. Холобур olan kördaqqa 2-ci 4-5 yıllaqı bululuğut. Sılgı kömüytüger, ala sebe kömüytüger əmiyə mandıq podveskalar ballara. Bu tаңаска илілер кергел көріңе болыр. Материалы тугуй? Материалы бұл тоқ алттан. Антуғанда бұл үксе бихеға бұл көрдірілен тұрар. Бұл оңғықтар бұл үксе материаллары алттан болыр. Бұл сақалар таңастарын кергелерігер, ұтарғаларығар тұтталарын олысына әвілілер алттаны. Білігін бихегері көрдақ бүтіне көғыран қалбыт. Это вот уже тоқпары окисление реакциясы барар. Олтын бұл хаңатығар үшігей байтық маңдық арағыстайын келбечейен көстер болар. Онна бұл олыс әме интерехіней бұғылардақ подвескалар әме. Таңасқа подвескалар. Ғұрық үшеніндір бұл маңдық қатат бұғытын ұлылылан көрдірілі өттен қолыр. Бұл рамбовидные подвески. Новука әйгетігер. Улхан бай болар өтті? Улхан бай, онна яғыннақ бағай бұл. Вот. Бұл арағаты сон омауының чаға. Аманын көрі бүкірді бұл оғыролақ үшүй жерекен бағайы. Үрің, қаллан күйек оғыролардақ үшүй.
арахынай оннык элбах эми бу көдөрүлүбүтүн курдук подвескалардах холубура хорох жонор меккөһөллөр меккөр барды холубура огоролак буллана бу хагалар кендере бодактен ол төрүкүтүн сыйха бу сакалар материалларга улус наха бах огору бар он этти сүе кенер он акы сүе хагылдыр холубура Тоғычулан үксүгер бу халлан көк онна маған булар. Оғыру. Холу бу огору бу маған кене онна қаллан көгі бу хамай мандык популярный өңгөнөрү. Атын өңгөнөрү ме балалар холу бура бу биһиги улан көрдөх бүтүн онна бу олус интересине мандык бу но эден көрдөх онна переломутровой огору ме бар холу бура. Оны маны таханан арахана элбехме өңгө бар. Холу бура карадаганы кыһылдаганы Оғырулары қантына қалалары болуй. Бу те хамы тох вопрос те кап огору кантан келери колору бие када вака херегер. Дерген кеңник барар импир туйна бул. Масштабтарынан кырада болон хеп ол дукынан баран аты ерген импир барар. Хора кочондар манытен хабагалылар. Бу Кытай омук огорулары болу ден. Вот олы бетер бу нучалар коллектореттен гыла бу арга Европа огороллары бу тарганар эми. Ол бура ол кынан баран беһиги бу көннөрү жон бу хаддактаганы көрөмбөт бу Кытай бисера бу арга Европа бисера деген мандык арарар кыпуту олора. Антан бу эми бир улус хедах артефакт бут. Бу эми таңас чаха болар. Гирковидные подвески денедах. Холору гире курдук подвескаларда дахтар. Эми алтынтан оңолут. Холора. Эми алтынтан оңолут бу эми таңас тух омонун кене болмак кенен болор. Бу булууну биһиги о хетти сонакы суя болу ден абагалы ханыут. Антан бу симяктан уратыта ден нахата элбах шлак бара. Онна бу заготовки барлары быхак оңок сагаламыт оңорун хагалабыттары оногос төбөтө бара онна датыттар. Аны бияха маннык олус хедах артефакт бар тос бөгөк. Онна кыз өтәңе тос бөгөк бүт. Холбура бу тыгынча 906 сылардакка дери бу саха ошонударгар онна бу Сибирь ошонударгар бу сахаларга тос кергел суохата деннер сабагалылар эте. Бу көмүттөн булулубут маны олус жерекен оюларда оны бу 6 сылардакка сүбөсүя булбуттара. Оны бу биһиги музейбит фондугар 2 маннык бөгөк каралан сатар. Бу тос детакка бу патчаңы уяга дери өчүрдүк карылан келелибит. Бу исөттө бу көннөрү тос. Антонно бу тух деканада холобура бу маны көрөбү курдук бу сейленен тигилибит. Холларда холобура үйөттүгөр тонно бу манан тухара маны тикердагы болу. Тон тос дагыны бәйете үйөтен гылын көрдөккө тос үйтерин өчүрдүк бу үйөні тулуялар. Оғырамандары, бу үрін көміс бәуқтөттен олыс ураты. Холор бу билеген бейге өйден көрдақ бұтына үрін көміс бәуқтырға үксе маннық растительный орнамент, онна геометрический орнаменттер комбинировандық ойыланалар. Холор онтан бу бейге командалан көрдақ бұтына бейге команда үксе маннық геометрический орнамент. Тоғынна бу тоғынның оғылы бұт кегелдер бу мандық соғыта қыра бар. Келинке бехер холур көстөлүк хох холура. Онтол иккиhe оробне бейдин курдукта. Бу иккиhe атынлык хогус холура. Кыпкычыгы. Да кычыгы бегок бу. Аны бу көрөбүрүн курдук боме ара жерекен мандык үксе геометрический мандык орнаментда оюларда болор холура. Онда бу аны көрөбүрүн курдук. Бу исөттүнөн бу мандык 2 хостопуттар.
мандык материаллар өксө биле куран катан калалар. Ойлен бе размерлерин компьютерде көтөрө төһөллөр. Холура. Тоонда бу катан калаң оны тух наа тух болор. Биле ачылымды. Ойлен бе херене мандык каяканады. Кеберен калыр. Холур төһөдаганы оны үйеле кууду химпир үйөнү химпир наа тулуй баттар. Маннык семехтери эдер кыз кетере дугы жас эмяхсин кет. Мен хана бар кадактаганы бу далбар хотуун да вот бу хастах чөчө мандык туунан оңголут кергели кадакта кеппете болу холура. Үрүн көмөнү күсекетере болу. Онда бу сүктер кыгын эме кадактаны мандык туунан кергеннен мандык каябата болу холура. Кийти барбата болу холура. Оны мен хана бар бу ого кене болу. Да вот мен хана бар. Эдер кыз эбетер ого кене. Биһиги өбүгелер бит. Бу чугас жоннорун кыжагастарын караялларыга эме тутталлар өтө. Холут. Онон бу өлүнү кытта себестак боллагана эбехет мандык ани кара дем болбатак. Биһиги бу тос бөгөкпүт өдөн кырдакка. Холура. Музейбит газеттер олус ригиллер. Бу тос биһи олоктор сахалар олокторугар тос тен бу жон көмүтүгөрө көстөр бота бу биһиги олокпут тухары иджасылжар бу бир былыргы саха материалы болор. Онна бир улус седах артефакты каптехун бары мына хега ол курдук биһиги музей бытыгар караллан сытар синда миотские мечи. Тух хабылыты дил болақ бұдына. Миоты ден бұлырғы бұлыр уяға олар бұд омуктар сабылылары болуын сөп. Бұл артефакты сақа хереттен бұлың ұлығыттан бұлыңыл бұттыра. Бұл алғасқа бұлағын болар еме. Алғасқа көстібіт седақ артефакт. Онда бұл икетігінші әтті ғылаққа биһиги музей бытыгын фондатыгар каян туттар буттара. Бу мандык хабылы бу Черное море, он Азовское море кытылларыгар таргамы сабылылар. То есть оно биһиги бу бир олус интерехине ити кирер. То есть бу баччарах дойдуга да вот булунга то есть хантан мандык хабылы келен кабыттыр деген холбура. То есть арахана элбах гипотеза бар, арахана элбах теория бар. Бу тохтиллер нуча кахактары бары жеге биттире болу дейлер. Трофейне кинен кудук да вот ола бетер атын кири омук бар дейлер. Хорохтор тохтиллер. Вот өрүнөн агыбыта болу дейлер. Сүйрүгүнөн. Вот ол кынан баран ол тох маловероятный якайып тохулура. Наиболее маны күчүгөй сабагалаагын бу нуча кахактары ижеге бит терилері болуын сөп. Ол дакынан баран ол сабагалааны биги кадактаганы бигиргетен көкпуту. Бу кагыс кеннеги болуу ден барыллагын бары. Бу хавлалар бу сери себе бу холон да бу кагыс үйедит болак бутуна типологической датировкадан гылан кырдак бутуна бу маннык сабылалар биги үйебит ининаңи эми болуын сөп. Ол гынан барың әме биһиги үйебит иннитигәңеге бастыкы үйелерге кирсен сөп. Олата бұғы қолон икетігін чағылынара түгер бар болу әдігіттер. Бұғы қолон. Мұты көрдік бұтына бұл классический меч. Икке түнен билер, бұл сақаларға маңды қағандағаны оғаты. Сақаларға серебит сәбе, батыялар бұд, батастар бұд, қылыстар бұд, барыта бие түнін биляқтыр. Онда бұл қолбыра бұл атын дойдуларға Европа дойдуларын лекке ғылан көрдіққа. Кенелерге мандық, екі түләқ мандық савылған наға атырған бұттыр қолбыра. Ондық бұл тоқ болады бұл. Специально ондық серейген Аллах тәріл болар қолбыра. Бұл аттығар әме бір бұл әме миотский типтақ савыла болар, меч қолбыра. Бірден лақа кірекей қолбыра. Қолбыра бір бұл хавыла бұд хеттоуна оғын хантың мұтыр болағына мантықай бұд бұға қолағын еті бұн бияуын хантың мұтыр болу ұғына қолбыра. Мантықай бұд онына тоқ бұл хиннегес
Хиннеге сонда мандык икки түнен билах эме, онна то скоростной оружие деп курдук. Тепчики улен. Онна бу сака хергер соғытоқ мандык материал болар. Холура мандык ылан көрдөккө бу тимирин таптайыта бу олус наха шуй интерехиней технология болар да вот төхө даваны тимир болбудун ehин хергехат таган олус наха үйөтө хок болар. Жамин сир тостор алжанар да вот онтон бу алтаны ылан көрдөк бутуна. Бу херге үшүдүк карылар. Кол тимир соштолор ондук. Кол Уга туох быгылаага боло я. Тон бу мандык кадактан алан көрөк ак бутук та холубура мандык. Тон бу хабагалан көрдөккө мас кене болу. Төндөк вот уга. Онна бу халгылага болу багарды. Ну бии кадактан кынан көрөк ак бутук. Тоди такка мандык бүтүн хабыла ханадан хох. То есть булут мандык хабыла да вот холубура тохтеки балар. Волгоград музейдерге балар холубура да вот. Онно эми мандык ороучкына мандык биенин куду хабыларына кыталар харылган кыталар эми. Өссө даганы очутуар үртилден нады булду. Бу мандык бүчүй материаллар эми өтүлөктөн. Холобура мандык олан көрдөккө бу сака херегер мандык алгаска көстүбүт, манна идея быгытынан сук булуктак мал нахалбак. Холобура. То есть алгаска булу кене холобура. То есть холо кытайдар монеттара, да вот скифтар котеллара, да вот Укуланский меч ден холо бияха мегатарда вот бу бронзовый таңы хавла эми холура. Атор ондук үчөй мандык хедак артефакттар алгаска көстөллөр каамбагара. Оны бу республика бет алыктактары мандык үчөй байтып мандык музейдерге вот даша карылыңнын дендер бияха туттары нехеллер. Жаны бихи билеген сөбир олус седах артефакт бутын кәпсетех бит бу ыт көмүтө. Бу көрөн турар топул бу бир олус интерехине сер том болар. Атын бу бары билер би курдук сахалар ылгылары көмөллөр этеден да вот аттары көмөллөр этеден да вот онда бу сүйүнү агуу көмөллөр этеден бекке историяга наха биллер колорда вот. Антон бу ыт көмүтө жетакка бу жон наха сергир. Ыт көмүтө бу 2006 жыллакка бии музей бит сотруднига бии музей бит археолога Попов Василий Васильевич бу бута. Бу татта улуугар мая бочота яген хилге колорда вот. Томандыга өйдөн көрдөккө бу икки ыт хытар да вот монна бу ого оронун кытта вот люлькатын кытта колора. Бияга бу олус седах сиер том тутулубут билербе курдук бу сахаларга ого өлөһүнө наха албахата. Онтон ылтан бу оголорун түнүгүнөн коттаралла, косат берелле, бир сахагар дери ат бербеттер да вот. Тон бу тогоманды көмөллөр дир болакатына бу сахаларга бу огутун иджа барар абагы ыт көрүңнак келер этединнер сабагалылар. Вот. Олихин бу оюн кыран өлөрөр. Он туанна тох берер жертва. Огута бу галтан халгы бара турбатын деннер бу хер томоңорон мандык ого өлүдүн токтотор. Ыкка холубура наха мандык интерехине тохпар сыгын. Онда вот ыт бияха холу бии аныгы жон өйдөбүзүнөн да вот табарыспы, догорбу, карабыл быт. Антон бу былыргылар өттүлөрүнөн бу бир түнүн даганы карабыл, бир түнүн даганы окутуң же барар семях абагы келер. Олора бу каддах булулуудунан хытар. Икки ыты бу ого оронун уландар мандык баттантан кесиптер. Onu qahallargar bu manda ıtsıtırden. Bilbäken. Töz khas qahı ay barta tuh lotereya kurduk. Bagar bu intihine bar bagar toğulura. Manna betiyor tuğamet tuğ soğuktar du simektar du in duqta hoqtada. Töz ıkka bravula bu onu tohtar hoqtar toğulura. Biya xabandık üçügey materiallar bu hılgını gitti toğulura berilirler. Töz atı gitti. Холобура ат ыңыра үйне да вот иңе хете холобура ондук бандык көмүйлөр наха үшүдү көстөчүлөр холобура бу хоготок хака херер көмүй ботак ыткене то есть ыткен ыт көмүтө хакаларга улус наха таргамыт сертон болор
бу бүрү бөлөк улустарыгар, кийин улустарга улус бекке көстөллөр эми. Ол монду үксе манылан көрдөккө бу ыты охо анныгар көмөллөр, да вот. Жи анын анныгар эме көмөллөр болура. Бу ыт кута бу жене карымына дыгыртын ден анук көмөллөр. Но ол таханан эми бу тохтеңи тагайлар эми ол хемек абага келен сир денер. Кахаллы бут этеду эбетер бу манны хир бар ден ем бир биттерду. Жон наха интерехине гитет бу хаддах бу манча интерехине көмбүлөрү булагаты хаддах манны көрдөн кайгыты ден. Холор археолог ден туспа профессия олус интерехине бәйәтә сылый мандык методикалах көмбүлөрү хаддах булукка сөбү ден. Холобура гылын көрдөккө он тоқов сөйтен көмүллер да холобура онда кыстаган уй көмүллер да вот. Кинелер кахан багара дирин хытыр бололар. Онна төһөннөн чичас да вот төһөннөн бу хирге чугас отчогоно олата былыргы. Нема былыргы кихин кахандаган дирин ийни каспат. Вот. Онна бу хирин талаң үчүдү көрдүллер холобура. Хир нюрун көрөнгөндөр билаган. Вот холобура мандак аппалак боллагына бар духукту ден. Аны бәйтү тылы туспа наука ол жон кайда колор бутун билер көрөр ден. Түмүкпер якын барамын күн бүгүнгө жери тыгынчанан састак, сүйүнөн састак, садах артефакттар көстө тураллара олус эреккес үгүстері биһиги музей битигер карыла саталлар. Анын биһиги музей битигер келеңгет биһигини кытта кераксен. Онна бу дойдубут историятын кытта шүйлүк билсин.